Kona nje kade ngibuza namhlanje ethi Xolani awuyi kwi-March and March. Angikwenzi mina umsangano. Mina nge-26 June ngiyahambela ngekhaya eLifini ngiyodlala nomndeni wami. Ngalo ngigijimisana nabantu engingazi ukuthi bafike kanjani futhi bafike isubala yabo. Ngihlala nomndeni wami ongithandayo. Hayi nalabantu laba bafuna ungisebenzisa. Bafuna ukufeza imfuno zabo ngami. Sifike sitoyitoyi la sitoyitoyi shabantu senzeni ekugcineni kube yiba benza ama-deal bathola imali ezingaka. Mina ngitholani? Jike futhi nalezo yitoro lezi abazoyikhanda zihambe ngetiye. Ngoba into letha ama-foreigner la ile tiye leni ngithanda ukulisebenzisa. Ile tiye leni ngithanda ukulisebenzisa nakuloku baphikhi kweni. La ku live izolo ngibuzile ukuthi khona sisters ngimbuzile la ku live izolo ukuthi sister okay ngiya understand mawuthi ngiyakuzwa mawuthi bathatha umsebenzi yethu inimiphi lemsebenzi oyishoyo because labantu laba abangenanga government abangenanga ama private company la amakhulu bathathe lemsebenzi ama restaurant nama security nokudayisa emgaqweni. Okay, my question is awungaka ama South African aseqalile elona eseqala ukumaketha kulemsebenzi aqale nini? Ngoba kade beyinyatsa lemsebenzi 10 years back bebeyinyatsa lemsebenzi mawe security bebekubiza ngomantshingilana athi mina ngeke ngize ngihambe ngiyosebenza lapha ku KFC kuphi ngoba manje abamithi i-minimum wage lefunakalayo la eMzansi whatsoever. Namhlanje yiba sebefuna lemsebenzi futhi batshelile ngathi nina mina ngabe nikhuluma kahle nama-foreign nocele kahle ngoba kade ningayinakanga lemsebenzi ngoba nanga senishaya indlala seninomona. Kumele ngabe niyawacela ama-foreign ukuthi siyacela bafethu sesilambile manje cela nibuyise imisebenzi yethu back. Ngoba bafike lapha yana bathola nje lapha kulona kungenabantu yabo bafike bangena. So angeke uzungitshele mina ukuthi mase usungenile wena nawe ngeke uzubiza umuntu wakini usuyimanager. Uzobiza umuntu wakini because uyazi ukuthi uzokulalela. Ngeke ubize umuntu ohlelela ukushina ongafuni ukusebenza athi imali incane. Hayi. La into engabe ngiyayenza siyayenza thina. Khona abantu abanama degree nama PhD nama bachelor nani abahlelela ukushina. Sinabantu abahola imali eziningi abangazazi ukuthi bazenzeni bathenga nama iPhone no 40,000 in. Bele ngabe sikhanda isystem yethu. Mawukuthi unamadumbe umsister uzowathi mawukuthi unamadumbe utshala amadumbe la watshala khona. Kube khona umuntu oza ne transportation ozosusa amadumbe wakho lapho eKasi lapha kuma farm. Awase kuphi? Awase ku marketplace. Ne? Imisebenzi emithathu le. Khona umuntu abatshalayo, khona abalimayo nani bese kuba khona abatransportayo lezi zinto ebayitshala la elokishini leyo nsimi esobe sinayo. Izasusa lezo zinto ziswa kuphi elokishini ezitoro zabantu abamnyama. Ezitoro zezala zabantu bala eMzansi. Faka ama fruits kufaka in sometimes kuye ngokuthi business malokhulukhulu alikhula siyakhuphuka ke nathi sesiye down. Bathathe kanjalo umhlaba wethu labantu ama-foreign. Bawuthathe kanjalo endaba uthathanga ngesibhamu njengongambi ukuthi akukhombe ngesibhamu uthathe ngesibhamu. Bawuthathe slowly but surely every day every year benza into eyi-1. Bheka namhlanje bakuphi? Ba-own ama-tuck shop, ba-own ama-retail shop le town, ba-own ama-factory manje, banama-baker, banama-truck. Umnotho ukhanda kanjalo. Angeke nje njalo bafethu uthi wena uzovelana uthi hayi ngiyaqeda esikoleni ngihamba ngiyosebenza uhola 20,000. There are very few yabantu abafike kuleso simo. Majority ama South African asqualify ukuthi sibe lapho. So kunokuthi ihlekane uthi no security no uthi ihlekane kumele ngabe siyasizana. So mina ngi thank you noma ngingawaxosha but mina ngila ngikhona ngifundile by part of ilona success yami labantu ngoba ngizehlisile ngafika la ngingazi nanokwazi ukuthi yini amandebele yini amashona ngizabe ukhuluma ilimi engalizwa kahle but asangibacwase
ngazehlisa ukuthi ngi-South African ngiyazi ukuthi akusibabala ngazehlisa because umuntu uhlezi ufunda something umuntu ohlangana naye yabo. So ahlanganeni manje ngo-10 la ku live siqhubeke nayo i conversation yethu la. Danko.